No, kaj delaš? Kaj pa delaš? Ti likam. Ne, jaz slikam. Kaj pa ti delaš? Kaj ti delaš? Telovadam. Kaj delaš? Telovadam. Telovadiš. O, kako super to delaš. Še deli. Vodam. Bravo. A še boš pritisnil noter kaj? Ja. No, daj še. Bravo. Kako dobro delaš. Sam pazi, da ne boš padel. Kaj pa delaš zdaj? Kaj boš naštimal? Kaj boš pa naštimal? Kaj boš naštimal? Stiko. 78. 8. Kaj? To bom naštimal. A naštimal boš? Ja, bravo. Super, si že malce span, ja? A si zaspan? Nekaj imam že. Greš malo ajat. Kaj? Ne, kaj pa lulat? Ne lulat. Ne lulat. Zakaj pa ne lulat? Zakaj pa ne lulat? Kam greš lulat?